Hi everyone, it's me the Pussy the representative. Kaduka we panta kardon pazir lo kardon. And in the tom pandang nga siklang alapan lo. Pachun nga son tak Karbi Rap Star Season 1 hud son tak peneng le thot Karbi Rap Star Season 2 patupanji Karbi Rap Star Season 1 hud ke Sivaji terang pasi cepai pon lo keceng sienong cepalong pon lo la palang li tangkas tame long lo savet tame kecak ateng pen la son tak peneng le thot tame Karbi Rap Star Season 2 patupanji lata free audition WhatsApp long video nang channel nang po YouTube long nang post pipo das nang le tom kenang jia bangke nang limit hang alun si cetong nang po alun bangke love story tahai ko pene kachesong alun tahai mate khaya pharman alun tahai labang nang le tom nang ni hang lo setame ni le tom hin tan bangke nang athan ke music bangke ni hangling music bang rim long le lo la contest ke hadi chepati hot bangke ni le tom hin basi attract nang pipo ni le tom customer attract si nang le tom han nang sen po nang le tom la so attract ke long ye bangke la so WhatsApp number long hadi la so WhatsApp number long le nang le tom berik non hadak non nang chithane mama si audition ai pidunji ma na limen nang chithane Karbi Rap Star audition phansi message nang lo pono ni le tom labang so track nang forward don plot po nang send don plot po la so track along sinang le tum Charlie nang po la ga Charlie hot bangke la Charlie tang de video nang send nei bang la so track play pen si la so track long si nang le tum lundo nang po la pen video nang send nang po la bul ha la pen ke alun bangke Karbi Rap Star po pot hindi long le lo English long le lo Assamese long le lo kapre ka khai alun long le lo Karbi pen lok si tong nang po Karbi alam the pen le tong on chepa joy ke pen nang le tum practice non anke nang sen ignot anke nilitum lang pon po la pen ke mo finalist ke le donji phanta bor ino lan chota kali lang ke ha bang pu phan ke suri pho tangka pipa je ri la pen certificate la se pader depend pen nang le tum chepate ignon chepa ignon rupees 5000 ke long iglo la senang le tum chising dinon la pen ke message na pin WhatsApp long Karbi Rap Star season 2 audition phan pora nang limen nang chesen nang ke nilitum attract nang lo po la se pader depend pen message nang lo ignon attract nang lo ipo nang le tum Charlie ignon chepate don ignon la pen chepa don ignon la pen Karbi alam the answer se pache thang na kardom